Yeah. Ezile ngosondo kuzini-29 zaka-September badlula la ku-late. Yeah. And then mabadlula laba late bahlola la umsana lo wami lo wathola ukuthi uyababona. Alright, zange sibathathele ehloko. Badlulile bakhambile. And then kuhlwe ngomvulo. Zange kwenzeke next. Ngolosibili ngo-1:30 ikari yaphuma. Izwe netigegate le yaseyilila. Ililile kokuthoma ngacabanga ukuthi ngule mfarikini. Ngalilila la. And then mayilili gate and then masithoma sithi ngithi ngihlola la e-dining room thola ukuthi umotor wawo. Manje ngivusa indoda lesigijima la athi umotor usangawubona kwabe kuphelile ngekhala. Ekseni masivukako masiqedile ukuthatha istatement yonke into ngolokhuza khona ebusuku kho ngo-1 nekuzokusa kungolosithathu. Masiqedile ukuthatha istatement yonke into siqedile. Emini nakusawo sathi siyahlola ukuthi ikari ikhambe njani kwenzeke njani. Thola ukuthi inyawo nanzi zichovile zafika lapha ibahlagisile mabayichovana. Alright, masifika lapha umuntu lo wecela lapha. Okay. Makangena la. Uthi mabazokweba ikari le. Alright, sikhambile ngomtlhala loya. Sakhamba ngomtlhala sawela lapha sakhamba sicale sawela lapha ePavining. ePavining umtlhala wakasikhombisa sakhamba wathola ukuthi sesine clue ukuthi abantu kade bala siyababilayela. Sakhamba sabe sawufika ekhaba abasana. Nasifika ekhaba abasana umtlhala loya umoto welokhuza wenyawo naku nelokhuza khona nala ejardini khombisa ukuthi umuntu wangapha ejardini. Okay. Umuntu wangapha ejardini. Lapha emzini lo lapha kaMamhubo. Oh. Yeah, kaMamhubo lapha besiye khona sahlangana noObedi egate wasivimbe makavimbe egate nokhuluma nobaba lwathi kudira kahle ngari timele tshike koloi. And then re shetse mohlala mautu shia le utiteki e tlileng ka mo eleng ga go yena mo ke teki eleng kwa gae e tsere motor. Okay. And then so wathi wa ra ke tsibisilo o rata o tsibisilo be ke se gona. Okay. And then o se gona namile a re ke tla ni fonela ka mswana ka nnete ka mswana o ile re khapila se ka fona mogala jo ka mswana ntsa topa fona mo fonela a re Mamhubo bashimanyana ba le ba geno ba botsisha ba re a re bashimanyana ba le ba ra ba tsibisilo ke nagana bashimanyana ba kantana. Okay. So magato a lo a tsereng after go diragetse ntho le dirile eng go fitlhela ka se sebaka le feletse le re biditse. Alright, resipitsi gona mowe re ile mo ga Mamhubo ke re fetsa mo ga Mamhubo re biditse maphodisa a tlile ka khwetsa le sore le pampishane ibhugwanyane encane ngaka apalapala kiyo ukuthi hawa inyawo nanzi zona ngiyasibona kwaba nomsana lapha wathi hey niyasebisa alright niyasebisa la thina sikebi ngibona iteka mingi imbetheko hayi sazikhambela amapholisa zangenze next kuhleli kube nomsana vele ulokhu uzokwesihleli kwaba nomsana baka drivela loyo esikhulume naye bathola ukuthi bakhamba bambulela khambile abantu bambulela buya kuganga kuphi bambulele noma bambulalako umsana lo ekata amdrive bakane ubanyana amsalile nale yamsemadayisini emabulolo amsalile nale then makamdrive wathi no nese kunje umsana wathi bengisabuza ukukhuluma ikari yathathwa ngubani no basathi alright siyazi ukuthi ithathwa ngudoctor nobani mara ke mabathatha ikari le bebathume nguye uObedi lo obuleweko. Alright, nemali umsana lo uyazi ukuthi zingenele yena uObedi loyo kwakhona kwamhlokho. Yebo sikhambile sibuyele emapholiseni umsana sabamba umsana bathi nguWalter samuse amapholisa ambamba leso sikhathi bezala ngama-rifle badubula la kwadutshulwa la zange kwenziwe next noma semapholiseni udutshule abasana la bezala abadubula bakhamba bebaba nengi omunye bathi omunye nguthato amapholisa naye ngathi ayamfuna mara zange abamtholi omunye loyo kwaba nguye ulo kimrembula omunye lo bathi ngumrembula. Okay. So konje nthize ikolo ibani Isuzu eseseyitsha. So in affect kangangani mhlambe? Is affect khulu ngoba imfariki zethu azinakuthi asizithathela ukudla asina next kuthi ukuthi nje affectele khulu ngeke uthenga into ngoMarch ngoOctober bakwebele yo. Ngizuza imali eningi 160 something angilali. Okay. So akhe sibone i-case number ninayo ne? Sine case number sinazo zonke izinto. Amaphoyisa solo kathulile akatsho next. Amaphoyisa besakhamba emveni kwesikhamba umsana lo esambambako loya. Mshimanyana kuze ra go mothwara go dira ka tshini? Re motswere ana go motswara tla mo jarteng mo. Ba fitla mo ke simana ga re modisa simana wa dumela.
a dumela re founela le CID le le lengwe phethe mo- icala re founela setse re aga motho ola wa go tswa koloi gore motshwere motho ola podisa la ka le ka le fetola le la re mphe founu eo ke bolele le hodu leo o ile ga fetoga ga ile ga tšea founu la fetola hodu leo a re o tsomang ka moo tsomang ka fawo A re, utsomang jwa "Tsomang ka ka fao, fawo mona jwa ka fao." i-CID likhuluma nomuntu esimbambileko hayi bo umuntu esimphetheko ngezandleni uthi phuma ngapha mhlambe ukumbamba kwenu benifuna ukuthatha mhlambe let's say umthetho ezandleni zenu or beyijust nje nifuna bezathatha umthetho ezandleni zethu Besimnikela befuna ukuthi amapholisa. bathe simnikela amapholisa ngoba mathatha umthetho ezandleni simenza simbulala bekuzoba ngenye into sifuna ikari thina into esifunako sifuna iveni ethu iphelele Oh, into engiyifunako yoke into akunandaba neyiningi ngithi iveni amayibuye mayibuye okay ngiba ukuthi khe sokubonani lapho-ke njengoba nisibizile sikhambeni sokubona la besana labo enikhuluma ngokuthi bakhona lapho Alright. ningasinikeza ne-direction singayi nani mara nangabe mhlawumbe nikhululekile singakuhamba nani khe siyobabuza ukuthi kwenzakaleni ngayo and then since wela amaphoyisa azange adlale indima ebalulekileko ngendlela enginizwa ngakhona nizama ukungitshela ukuthi amaphoyisa mhlambe ajamelana nento labeswala abayenzileko amapholisa ajamanana nento le bayenzileko ngoba sibuyile basigegisa la bathatha i-statement ipholisa lenze so umsana lo simbambe ngen-31 nge-1 saye e-police station siyobona ukuthi kwenzekani masifike e-police station sifika le sithola ukuthi umsana loya le crobastal bambeke e-ofisini yama-CID and then mabambeke e-ofisini yama-CID and then umsana loya bakhuluma naye nesingena kwawa umsana lo thomo yaphika sithi awa thina ukuphika kwakho uyavuma or awuthina amapholisa angiyoza kuthathi lokhu mara thina besicela ukuthi lokhu umathiba angasaphathi icala lethu maliphathe umampuru wathi ayakhe idlala itshiya wathatha icala umampuru sazwana uthi ngen-2 uzokuza ekhaya azothathe i-statement ku-abel azange azothatha i-statement umampuru ukhambile umampuru makasuka la wayesandritas la kulele khona lo msana lwesibhedlela umsana loya wavuma ngabuyela nge-8 epolice station ne mangibuyela nge-8 zikaNovember ngifika lapha ngibuza ukuthi sibuthola obaphethe kwama-CID ngithi ngiyambuza ukuthi hayi mampuru utshwa sandritas afihla sandritas nto ulumetshi dr ulumetshi ori koloi bayitsheri abanelimang abaneliwalter okay masifika masesicala sigega bathoma bathi idoketi ayikho abayiboni sithi idoketi iblanti abasala babakabhalwanga ndawo zange akuhamba yomtshatsha from esibhedlela ukuthi makala senecala lokuthi webe iveni karampisa azange akekho and kunomsana la wekhabo lakawalter uhlala epitori basebenzisana ngazo into ezenkarleso ufonele u-abel wamtshela ukuthi wazi mina uyasazi esithombeni kutsho ukuthi anytime angeza basidubule ngoba thina sibasele emuva sifuna iveni okay ngingizwile nayinjalo-ke asikhombeni khona before ilanga lishona sikhona ukuthi sibone ukuthi sisebenza njani uyizwile mfowethu ya re kane ra šupa tsela kapa apa re bontšhe gona re lebeleng sikhombeni khona siboneni ukuthi sokwenza njani heyi sisemamphogo endaweni yasemamphogo heyi ziyabuya ya amaphoyisa amapholisa aniphoqile adla nabantu ya mara bona umuntu azothatha iveni ami la aphume naye ga ebe se mapodisa a go repota nka betse ba e foditse kgale ya yo ba e thola kala ya buya mara ngoma ba tšama nao ba ba lisa okay arelewe ni tlo sepela le bona ke manga ba išang kwa gabo ga mamogo bore ore dino ba tareka ba išeng yes lolo wa phampo ne lolo wa phampo umuntu